Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba phira dot rong ubade uting shop jong kaplim tingkai hadin bula da banpet ya kaplim ka baulay shimbenta ko uting shop bhakman ulong ba udang kwa badang penbha shu hakakam akplim hakabayde bat kani kaplim tingkai ulong ba kam da sham jing e than ban ak namar ba ula da ban ak kumba artli ki film bat ujo u director bat kani kade ka sen ka balai henry ki shudan ya ki katu kan ni ki badang thamai ki dang don ka ta ka jing e henry kade ling ba ka jing trilang shushu la yathu ba ka khana bat ka jing hikai na kani ka film ka long ban ai buram mar kelyang shikurim namar lada kam don ka jing e buram kan mi ka jing e pa pra Iku we ubah workshop jong kena film. Pi lah dapat je lah jong kena film ta. Oh lah dapat. Tapi iku noi lah jong hadin pi lah simpan film. Nga dapat lagi te nga umman ng por ba nga simpan lagi tay bata mga ko pa improve sa show. Umman ng por ba nga film kanina ka try la abian ka ita ka mga ko ay pa improve sa show kana. Sampai tu kita ki cakap ba shoot na film. Hindi te po long yung shoot, hindi ba dapat sa koy pa sa goa ka tay cakap ni show. Ki kenduk noi kan film pada bidang taman ak mau kalong no kal dia jong ki ak semji no. Maduk semjian na namar ba nga bitra jong ni ka film nga ada bela lupa ba artili film. Kasi kanina ka film balay ba din te barang badisam jige ni dan try hoy kinan ki artist mai kan sad bangin ya akalang ting dan ke jing semula ran pring juki tambah hapot ngi akpat lapat solution ni normal. Ki abun ki bro ki power page kan ka fashion ta. First show hoy kung batem sa balcony ta ka ada full hi mena first show harvesting te saporo ko marketing tengah kan bakarnya ba gadi kasi banengkong te kala paha ka result ini kala best na ba nga sumo ma try kana ko blayarap ni ba pendak ini ka hol mentaro second show ko balcony kala ada ba saporo ko marketing ikati te tagatahi ko bisbo ni people ki ba ko bla kersan lam Club itu kita tok ek haba wede be story jong kena film. Ka story juga film kalau bating ting kishenrang haba dasal abin tan hai lok kalok ma busin ngilang karno ka jingi ka poi mon sate sate te jingi kai jong ni ka story kalau pa subha da ngidar chilok de buram yu iwe ke ulok na buram ni kalok habram lang yu pa ka ye khamtam da de ubri pa belak pun besar ma ka buram lang dan buram te ka poi sa ka jing pran jing jot ka ye Ki kino mana lagi no simenta ki bakla. Hamin tengah dinga mga i kong Sherlyn i kong Risha bat ba Golden bado. Ki ka jing ketu jipi pa pa film. Jika tu kusulong kumni ba ngi mata ho ngi pala bani kot board bat kiwi beri na parjala bat Bollywood ngi pala tingi bat asam na tharai ngi pat yala kan. Tamang asukun tu ba lada pinang kersyani nang la susu pen bahai kan ga budget pen he susu budget kan ka film kan bit tengah asukun pat subhai rapan wan bit lam film jumi. Wede ba ka jing le jiki sabar ban shooting mo pasimpor ka no ko pes. Si balai tek sipor ba stio ingin ada berapa stio lagi nong suppose ni. Hi waktu ke music video kala kami tenat mah. Kena skip shoot ya tu. Katung issue kemba apa suppose ni kemba sound na san singi issue. But kemba san singi hakalit kawan serum sening sebenarnya cakai kontak. Hakana film ka part ka pi tenat pelat ka pi sa jikan mah pila mata kena. Kasa jikan mah ni film kolong ba habukut ngapoi sika lok terai ke. Tik siang bala lit sakama keleng ro. Story jung bangale ang karakter jung poi besh kolok terai te basu thu no poi ne ke jingya subhawan pe ka tai